salam alaika. Batun gajah lahiran Jumat urus selanya Rabiul Awal tanggal 12 ni babu gonyang panggilan lahir udonya Lahir di Nabi Muhammad, rujak putawa kebayang mulia. Abdul Muttalib yang beli Ka'bah, diraja pegang salam alaika. Nabi dan ayah yulangkan doa Undah Tuhan kamu nagdala urung tiga sin harta sitan Nabi janjongan pan urung kaya masa bandahir Nabi Muhammad, rujak putawa kebayang mulia. Abdul Muttalib yang beli Ka'bah, diraja pegang salam alaika. Nabi Muhammad Sayyidil Arab utusan Tuhan ke manusia Panggula umat Arab Muhammad Azam Jenazah Tuhan yang tan mulia Masa bandahir Nabi Muhammad, rujak putawa kebayang mulia. Abdul Muttalib yang beli Ka'bah, diraja pegang salam alaika. Sayyid Abdullah Ayadi Gomnat Anak bangsawan kuras mulia Siti Aminah Sembute Intat Pemajan Jongan Tatari Rupa Masa bandahir Nabi Muhammad, dia putawa kebayang mulia. Abdul Muttalib yang beli Ka'bah, diraja pegang salam alaika. Meninggali pamayo umununam Kuburan sinan di kampung Abdua Luwa ke pemaju putih intan Pandumu ay mau kampung disa Masa bandahir Nabi Muhammad, dia putawa kebayang mulia. Abdul Muttalib yang beli Ka'bah, diraja pegang salam alaika. Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia Panggula umat Arab Jenazah Tuhan yang tak mulia Masa bandahir Nabi Muhammad, dia putawa kebayang mulia. Abdul Muttalib yang beli Ka'bah, diraja pegang salam